guys? Welcome to another installment of Off-Road Chronicles. Don't be surprised, I just took over from our host, Okarabo Pulukeng, for just a short while because I decided that let me handle Nkonzi myself. Ngiyibambe nje embondweni. Thank you so much for tuning in. This is Jabulani Khumalo, and today we have Nkonzi Bovu. As you can see, we are right here at the Nguni Off-Road Experience. And as you can see, man, it's a hive of activity. People are here. People are enjoying the 4x4 sport. The different makes, different cars are here. Different makes are here. It's chock-a-block. It's crazy. So, manje sizokhuluma noNkunzi. Futhi Njani? siyaphila bhuti omdala Njani siyaphila bhuti. No, siyajabulela ukuba khona kwakho la esiqepheni sethu se-Off-Road Chronicles. Okay. YouTube channel yethu. Mhlawumbe mangas nje usinike umlando nje wakho in terms of ukuthi uqale njani ngendaba ye-off-road. Bhuti ndikhula ndisuka e-Eastern Cape kulali yaseMvuzo eMagxeni ndikhulele phaa kwaNgusa. So sikhulela emakhaya sizibona ezinto zidrayiva abantu abathizeni lo muntu omnye elalini yabona. So kuthe ngokuya-ke umuntu esebenza sayasiloko sibona ke ngona lapha ku-MTV saze sazobona iNguni Off-Road. Ngaloko ndiyibukele kuthe one day I think 3 years ago kwakhona i-event yayisedutywa ndiyibona ku-TikTok nami, and then ngaphoqelela ngingekabi na 4x4 ndabiza abafundi ndathi masike siyobukelani laphayana, and then safike sabona ndiyayithanda le nto. Unyaka olandelayo ndathenga le moto. Le moto u-2014 model, imoto endala kodwa strong, D4D strong. Ndaloko ngidlala ndavakatsha kuqala apha eRichards Bay kwikomkhulu lama 4x4s. Ndize special ngayo ndizobingelela nje. Ndaphuma ndabheka eGauteng konogwaja ndayobingelela nako Sgora eGoli njalo. So ke ngoba manje beni-invite ke nami ndi-ready this year for invite bona. Nathi njengoba si-invite siza kwezindawo sifike sibone sibheke ukuthi okay kufuneka imoto uyiqoshe phi naphi. Yona bhuti umdlalo omnandi oligugu nasebantwaneni ukuthi ugcwele, yabona ukuthi kugcwele kanjani la namhlanje. Kugcwele kakhulu. So uthi umntwana omncinci osafunda isikolo uyafisa naye ukuthi anganenkunzi ebomvu naye ngelinye ilanga. Le moto bayayivimba kwindawo zonke endihamba kuzo, bayayithanda, iyalibuyisa ithemba. Imoto yabantu. Yes. Akuseve sokweyami nami ndiphele ndibona ukuthi hayi emsebenzini mandisebenzise enye imoto nothi lena eyokuba nje iphume nje makunje mangijabulile nami. Inkunzi yabantu. Inkunzi ebomvu iyazona izithola uqoba maqoba nesikhwama senyama mntu angishaya ngisemncane ngeke asangishaye. Usichava nxa futhi ekhe umuntu omvakalahle ngoba usengele ingane ekhaya mhlala ikhethekile. Ayi! Hawu. Webhuti manje kunjalo nje mfowethu, kunjalo nje sizinsizwa sibaningi. Kushoda ivenda ngokuyofika evenda inyathele last weekend eMpumalanga neSpruit eMbombela eSudwala yanyathela eBinoni isabiza naseKapa. Safuneka itravele zonke iprovinces. Yeah. Oke wayibona ngelihlo lenyama. Siyalunga into zakhe. Imoto yethemba. Nditsho nawe sowaliwa intombi yakho once Uyasho nje ukuthi ngithinta nje kanje. Mawuke wayithinta. Omdala omncane. Yeah. Phakathi bayayithanda imoto. Ngoba ndingakubonisa ngaphakathi senze ungazibonela nje imoto yona ikhandiwe. No, mina bengifisa nje ukuthi ungithathe through ungibonise yona ukuthi masikhulume ngenkunzi ebomvu sikhuluma ngani. Yabona namathayela amahle lana, ngiyabona ukuthi vele awe off-road vele impela. Yabona bobhampa bosinokole ama-lights nanani. Bongangibonisa nje ukuthi vandla. Masiqale apha bhuti. Masikhuluma ngenkunzi. Okokuqala inkunzi ebomvu. That means i-Red Bull. Yeah. Le moto umbala wayo ubomvu. Ndawuthanda ubomvu unjalo. And then ndabuya ndasymbolize ngamaphondo. That means ke ngoku nditsho nomuntu omhlophe, umlungu omhlophe, mayibona ebona amaphondo ubona something. There's another thing secretly I just want to show you. Come, I want to show you. You want to see this?
What is this? Only ladies, because you don't know what is this. Yeah. Only ladies who gonna tell you one day. Yes, to go and yes, ask yes. to any lady, she Yeah, gonna tell you what Yeah, is yeah. Uzositshela ukuthi this. Yeah. So this is a symbol of inkunzi ebomvu. This is a Red Bull. So everywhere it goes, it got its own secrets. This van, ne? Yes. Inemfihlo zayo. Umzekelo singavula khona la. Okay, before sivule lapha yabona la. Lapha iyaziphampa amavili for yona. Oh, okay. Angimise garage. Oh, Ngiyaconnecta, nento connector. Yeah. Ngihlisa amavili ngwakhuphula. Oh, okay. Right. Awuvule lapha bhuti. Ubambe iapile la. Uthathe Hayi uhlafuna. kumnandi la ekhaya. As you can see. Sidla ama-apula nenkunzi ebomvu. Awu. Inkunzi Ya bafowethu ine-fridge. ine-fridge layo. Ya ukuzijabulisa abafowethu nokusebenza nzima nokuthi nomnye ohalelayo ngenye imini naye abe nazo lezi zinto because nami ndandizihalela. So it's my time to come and entertain myself everywhere I go. So ndenza shopping ngene spa, ndenza shopping njengoba ubona ukuthi khona ama-grapes lapha. Akukho nje okungekho. Kukhona izibiliboco, zonke izinto. Yeah, umuntu engafuna sondele kule fridge namhlanje kulo mbhemu kuthiwa okay. Because last weekend wayishaya wayiqeda Wayiqeda le fridge. hey ngisola ngithi bengibize nazo and ngizomreporta enkomeni Enkomeni. ya kunkomo ya umuntu webhosha egoli Yeah. zofike ngimreporta because wahlala kuleli situlo isitulo senkomo wawudla umzila inkomo ayithandanga ke lo Usuyakumosha ke. ya bafowethu nganibonisa nje just ke interior ngaphakathi Yes. siyibambe video. Oh, size lapha umusic wakhona lo. Umusic wakhona lo. It's a marine boat. So water resistant noba kunethe imvula zibi nankinga. Okay. Yabo. So icarriage ile khunja i-steering se-20,000 lesi steering. Ne roof yakhona nje uyayibona njengaphakathi ukuthi le moto iyomnye nje ile khunja yabo. Iphethe amagugu amaningi. Amaningi. Ya ngizokuzwisa ngizokubonisa enye into khona la. Ya ngifuna ubheke khona lapha kwevili nele khunja izawukhuphuka imoto. Okay. Sibone. Ya ibhekeke manje izokhuphuka. Uyayibona? Yes. Hayi inkunzi madoda. No, this is one special car. Yeah. So ine secrets zayo inkunzi ezinye ke zinamaqhinga njengoba ubona ukuthi lapha ifike yakhuphuka ngaphandle kwamathandabuzo. So khona amaqhinga ke ngoku wamphela mawungabe uqala uyoziservice mawubheke nehashi lakho lomjaho uqale awulidlisi noba kuphi apho edlelweni kawonke wonke. Sometimes uthenga ifeed uliset enzela ukuthi libe sephaweni for ukuba liye phakathi kwamanye amahashi. So inkunzi ke imoto yethemba ka everyone. Yeah. Umdala umncinci umhlophe ningangena kwi-page la ku-TikTok inkunzi ebomvu uzokwazi ukubona lapha. It's about yona but ine-team yayo kuthiwa inkunzi isi 4x4. So sizama ukuthi sike sibe nensizwe esiqinisekile ngazo e-Eastern Cape sikwazi ukuhosta umdlalo njengalona. Yeah. Yona noba sekuzahambeka mhlawumbi iseyiyekela kwababatsha basaqhubeka bona mhlawumbi yona sengenzeka nje ngesiswenye imoto endala vele uyabona kodwa ebizayo. Imoto endala kodwa imoto ebizayo. Yona seyingamane nje ifike ihlale phansi kwesihlahla ibhalo 4 uyabona. I-relax idedele kwabantu. Idedele abantu vele badlali nabo. Yeah, isebenzile le moto kakhulu. Mana kodwa ngiyabona ukuthi isaphilile isanamandla. Ayisenamandla futhi kakhulu. Isenamandla iziyekeli. No. Siyabonga Nkunzi Ebomvu. As you can see, that was Nkunzi Ebomvu. It took us through the car. And as you can tell, Ushilo, Nkunzi Yabantu, Nkunzi Ebomvu. It's not only his car,
It's the people's Baki. Maumbona, just wave your hand. This is the Off-Road Yeah, Chronicles. iMasters We ndokuvula are here at Umzingazi Hills. Shika eRichards Bay. dadewethu. Asibonge. Inkunzi yebo.